Ndagusuje mwifurije kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko weekend wayitangiye neza kabisa. Kwa gatanu ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025, weekend nziza mukomeze mwenjoyinge kabisa. Nizere ko abantu bibereye iyo ngiyo za Musanze kwita izina abana b'ingagi kabisa. Nizere ko abantu bari mu karere ka Musanze bameze neza, barenga 10,000 bari bateraniye mu karere ka Musanze. Ubwo rero namwe muri hirya no hino hatandukanye, ubwo ni abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, iburengerazuba, ariko kandi no mu mujyi wa Kigali. Ntabwo twirengagije n'aba diaspora, ndavuga abantu baherereye hirya no hino hatandukanye mu bihugu bidukikije, Ubugande, Burundi, Kongo, ukajya mu bihugu birimo Tanzania ahari kubera Cecaf Kagame Cup, ndetse n'andi hirya no hino hagiye hatandukanye. Mwese abari muri Amerika turababona, muri Canada, Repubulika ya Czech, mu Budage, ndetse no mu Buhinde. Mwese tubona uburyo mudukurikira kandi mukunda ibiganiro byacu. Reka mu by'ukuri tubifurize gukomeza kuryoherwa na weekend yamaze kuba itangira. Anyways, ni weekend ndaza gufatamo ikiruhuko nanjye, usibye ikiganiro nzakora, ibiganiro nzakora bibiri ejo, icyambere ya match mu gitondo ndetse n'icyanyuma ya match turi kuganira kuri resulta, ariko ku cyumweru nanjye ndafata akantu k'akaruhuko kabisa. Ubundi nzagaruke kwa mbere ibintu ari imyuka. APR iraza kwa mbere izaba iri bukine, champion izaba iri butangire muri icyo cyumweru, ibyumweru bikurikiye APR izaba iri bukine na Pyramide. Nuko ngo ngiye muri weekend gutara imyuka, ngiye kujya muri weekend gutara imyuka ewana. Ubundi champion itangire. Navuze ni niba uri umwana cyangwa se n'undi wari wese ngombwa umwana ukaba ufite tala, ushaka ko tuyimurika hano kuri Sawa TV, abantu 20,000 bakajya bakubona buri munsi, ukaba ukunda kuba kuri stade, nyandikira kuri nimero ya 078 09 738 impano yawe tuyizamure. Ushaka kwibaza ngo tugiye kuganira kuki APR ku munsi w'ejo ku saa 9 iraza kuba iri mu kibuga. Ndaza kuba nkubwira imyiteguro ahigeze. Iyi kipe yakoze imyitozo ya nyuma n'ubundi yitegura ekipe ya Murandege, ni umukino wa kabiri baraza kuba bakinnye. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu rero iri kuvugwamo amakuru menshi agiye atandukanye. Iyi kipe ikaba yanamaze gutangaza ko yamaze gutandukana bidasubirwaho n'uwitwa Richmond Ramptey, bavuga bati thank you Richmond Ramptey, we appreciate your time, effort and commitment to APR. Best of luck on your next journey. Inare rimwe inare iteka, once lion always lion, bahita APR. Ibi rero akaba ari byatangajwe na ekipe ya APR ivuga iti urabeho uwitwa Richmond Ramptey. Twabigarutseho kenshi, ariko nyine bamwe na bamwe bakavuga ngo urumva ngo yewe ngo kandi ngo murabeshya ngo urumva ngo kandi ngo akosha ngiye nkuru siyo ngo kandi iyo nkuru siyo. Richmond Ramptey twayiburekinze bwa mbere, babyita ibihu, mvuga ko atari bujyane na Cecaf na APR muri Cecaf, mubwira impamvu yabyo. Ariko nyuma APR ikaba yamaze gutangaza ko rwose ibiganiro byanatangiye kera. Ubuyobozi bwa APR bwatangaje ko ibiganiro byatangiye kera cyane, ahubwo impamvu byatinze babisobanuye. Impamvu byatinze nuko ikipe ya Al Ittihad yashatse kuzana amananiza ku byo bumvikanye, yanga kubyishyura, itinda kubyishyura. APR nayo irababwira iti Ramptey azavano ari uko mwishyuye ayo mahera. Turaza kukubwira byinshi bitandukanye. Hari by'abasore barimo ba Mamadusi bari muri ekipe ya Mauritania bagiye batangaza. Ndaza kukubwira kandi na bamwe mu bakinnyi ba ekipe ya APR uko bari kwitwara mu mikino barimo, ndavuga mu ma ekipe y'ibihugu yabo. Ubaka kanya tuvugana bageze ku munota wa 18, bageze ku munota wa 18. Ekipe y'igihugu y'Ubugande iri gukina na ekipe ya Mozambique, ni ubusa ku busa. Abakinnyi rero babanjemo, ubwo ndagira ngo ndebe wenda ku ruhande rwa ekipe y'Ubugande, ku ruhande rw'Ubugande ndebe ko ari umukinnyi wa APR urimo, ariko muri defense ubwo kandi twahise twambuka. Muri defense harimo uwitwa Salim, harimo Gomono, harimo Abdou Kayondo. Oya Salimu ni umunyezamu, ahubwo aba defense ni uwitwa Gomono, uwitwa Abdou Kayondo, uwitwa Kaparato Dosi, uwitwa Obita. Batatu bo mu kibuga hagati ni Semakura,
uwitwa Okero, ubwo ni Alan Okero ndetse n'uwitwa Kandi Aucho. Uri kumva abo nibo bari mu kibuga hagati. Hanyuma uwitwa Semgabi, uwitwa Stephen Mukwara ndetse n'uwitwa Mato nibo bari kugenda bataka. Ikipe iri gukina systeme ya 4-3-3. Abasimbura ubwo nibo nshaka kujyaho kugira ngo ndebe ko ngwa ku mukinnyi wari wese wa APR. Uwitwa Dennis Onyango ari kuri bench, uyu numwe mu banyezamu bafatiye ikipe igihe kinini. Uwitwa Joel Mutakubwa, uwitwa Herbert Achayi, Rogers Torach Ochaki, uwitwa Toby Sibiki, Ronald Sekiganda nimero 16 kabisa arahari kuri bench. Abdukarim Watambara, Travis Mutiaba, Regan Mbande, Patrick Jona Kakande. Patrick Kakande uyu nguyu APR nawe yaramwifuje. Uwitwa Uche Ipezo ndetse n'uwitwa Gavin Mugweri Kizito. Gavin Kizito kabisa. Umutoza n'uwitwa Paul Puti, uyu nguyu akaba ari we uri gutoza ekipe y'igihugu y'Ubugande kabisa. Ubwo rero umusore wa ekipe ya APR Ronald Sekiganda ari kuri bench rwose, mu gihe witwa Dennis Omedi we ntabwo yashoboye kuboneka kuri Friday match cyangwa se mu bakinnyi baraza kuba bakina iyi game. Ngira ngo rero ni biri kugenda bivugwa kandi bigezweho muri aka kanya, biri kugenda bigarukwaho umunsi ku munsi, biri kugenda bigarukwaho every day. So ngira ngo nibyo ngibyo rero, ngira ngo nibyo twaba tugarutseho, nibyo twaba tugarutseho rwose, hanyuma ibindi tukaza kuba tubigarukaho by'umwihariko nyine ku bandi bakinnyi ekipe y'igihugu ya Mauritania. Mauritania irakina uyu munsi, reka ndebe, katurebe Mamadusi. Witwa Mamadusi, ese mwabimenye ko witwa Lionel Messi ashobora kudakina igikombe cy'isi? Ayo makuru mwayamenye? Ayo makuru mwayamenye? Ekipe ya Mauritania ntabwo irakina uyu munsi mw'abantu. Uyu munsi ekipe ya Congo mwabimenye ko yarashe Sudan ibitego 4. Uwitwa Aaron Wan-Bissaka agaragara bwa mbere muri ekipe y'igihugu y'Ubugande kabisa, yanabanjemo. Abitwa ba Fisto Karara Mayere uzabuhura na APR yarari kuri bench. Ubwo mandi kubabwira amakuru y'abakinyi bafite abo bahuriye na APR. Uwitwa Fisto Karara Mayere nako nje mwita Mayere yarari kuri bench. Mauritania kabisa ya Mamadusi iraza gukina uyu munsi mu kanya ku isa 3 iraza kwakira Togo, iraza kuba yakiriye rwose ni kuri stadio. Izina ryo ntaryo nzi kabisa. Umutoza witwa Aritz Lopez Garay avuga ati ngiye ngomba gufata ekipe ya Togo nka Honda. Umukino uheruka guhuza ekipe ya Togo na Mauritania wabereye mu gihugu cya Togo niyo yari yakiriye. Ni umukino warangiye ekipe ya Mauritania inganyije na ekipe ya Togo ibitego 2-2. Uko urutonde ruhagaze muri iri tsinda rero, Mauritania ni ya nyuma mw'abantu mwe. Ikipe ya mbere ni DR Congo yatsinze ifite amanota 16 ku manota 21 yashobokaga. Ikipe ya kabiri ni Senegal ifite amanota 12, Sudan ifite amanota 12, Togo ifite amanota 4, South Sudan ifite amanota 3, ni mu gihe ekipe ya Mauritania ifite amanota 2. Ubwira mutsinze wenda yafata umwanya wa 4 mu makipe 6. Mu makipe 6. Mauritania rwose raho ngahiri inyuma epfyo ngiyo yishakisha. Uyu munsi rero ku mugabane Burayi hari imikino igiye itandukanye nka Denmark mu kanya saa 2:45 irakina na Scotland. Sweden iraza kuba yakinye na Slovenia. Switzerland cyangwa se Ubusuwisi uraza gukina na Kosovo. Ikirere iraza gukina n'Ubufaransa saa 2:45. Kirere iraza kubikina n'Ubufaransa. Abo Bufaransa baraza kuba barimo ko bahari bose. Uwitwa Mike Menya, Opamecano, Konate, Kunde, Digne, Chouameni, Kone, Desire Doué, Michael Ruse, Bradley Barikora ndetse n'uwitwa Kylian Mbappé. Rote umutoza yitwa Didier Deschamps. Iyo ni imikino iri kugenda iba rwose. Iraza kuba iba uyu munsi nindi iri kugenda iba. Ubwo umukino w'Ubugande turakomeza kuwukurikirana ku buryo rwose igihe cyo cyose hagira igihinduka
twababwira. Ikipe ya South Africa yamaze kurasa Lesotho igitego kimwe ku busa. Tanzania nayo iri gukina na Congo, ariko ni Congo Brazzaville. Tanzania ifite abasore bagiye batandukanye, ifite abitwa ba Musuva, Simon Musuva, ifite abitwa ba Clement Muzize, ifite abitwa ba Adam Samantha, Musa Aribana Samantha, ifite abitwa ba Yahya, Faisal Salum Fei Toto, maingawe yamaze Tanzania nayo imaze kugira swadi. Urasoma swadi yabo rwose ukumva abasore barimo ba Simon Musuva, Clement Muzize, abitwa ba Aribana Samantha, barimo ba Faisal Salum Fei Toto, abarimo ba Yahya. Iyi kipe irimo da muntu munyobye. Iyi kipe ya Tanzania nayo irimo da ngo byarayigwiririye mbabarire nunyobye. Burkina Faso nayo iri kurasa Djibouti. Ubwo rero ni ugutegereza tukareba uko iyi mikino yose iraza kuba irangira, cyane ko ari imikino turaza kuba tubakurikiranira nk'uyu mukino w'Ubugande nyine. Ubugande buri guhaga cyane ewana, bumaze gutera amashoti ane mu izamu, nta shoti na rimwe Mozambique irarasa. Muri iri tsinda ry'Ubugande icyo ushobora kumenya nuko Algeria niyo ya mbere mu mikino 7, ifite amanota 18, mu gihe live aka kanya ikipe ya Mozambique nayo ifite amanota 13 ni ya kabiri, mu gihe Ubugande bufite amanota 10 busabwa gutsinda kugira ngo byibuze bunganye na Mozambique, kuko butsinze bwahita bufata umwanya wa kabiri Ubugande. Guinea ifite 10, Ubugande n'ubwa kane, ariko ndi kuvuga nyine mu gihe bwaba butsinze. Ama ekipe nka Botswana na za Somalia zirepfiye kure cyane mu bishanga kure. Ubwo rero nugutegereza tukareba ko uwitwa Ronald Sekiganda mugenzi wacu aragenda yigaragaza. So tugaruka hano mu Rwanda rero hari abantu badakunda mena ya makuru. Bura nicyo kintu cya mbere kigora gukora kuri YouTube. Reka mbumvishe uwitwa Karikeza rero, umuvugizi wa Muhanga. Karikeza hanyuma mfite breaking news guturuka muri Rayon Sport. Rayon Sport ibintu bihindukiyeho. Hey mama yake, ibi bintu uko bikomeye. Bihinduye isura, bayita Rayon Sport isaro ry'Inyanza, gikundiro cy'abariyo. Mama yake, ndaje ninjire muri Murera mbere yuko nekerekeza muri equipe ya APR muri Murera, ibintu bihindukiyeho. Reka mbanze numva umuvugizi wa Muhanga. Unitera umuzinga gorira mayi butumwa kugira ngo mutsinde AS Muhanga. Ibirasaba nko bibingana nko kubwira umwana w'umukire kuri Noheli ngo nurya inyama. Abantu b'imuhanga akazi bakareke bamanuke kwa gatatu. Ntabikubwiye ngo kugira ngo gorira itsinda AS Muhanga bimeze nko kubwira umwana w'umukire ngo nurya inyama kuri Noheli. Gorira no kuriki nguhayu. Aya magambo y'umutaramu witwa Munyentore, niba ari Munyantore Karikeza, ayatangaje nyuma yuko ekipe ya AS Muhanga irashe ekipe ya Gasogi ibitego 2 ku busa. Gasogi iteye impungenge, Gasogi iteye inkeke, yagiye igenda yitwara nabi, yakubiswe na Mukura, ikubitwa na za Bugesera, ikubitwa na za APR 4, ikubiswe na Muhanga ibitego 2. Faites attention, Gasogi ragira imengeta yamanuka, imaze iminsi igera mu minsi 5 ya nyuma itarasobanura neza niba iguma mu cyiciro cya mbere. Kuri inshuro bishaka kutaza gukomera korohana ko kuko iyi championnat tugiye gutangirayo n'urundi rwego. Muri ekipe ya Murera, Rayon Sport isaro ry'Inyanza, gikundiro cy'abariyo. It's a breaking news. The first leg of preliminary round of the CAF Confederation Cup will be played on September 20th at Kigali Pele Stadium with a kick-off at 6 p.m. Referees from Eswatini led by Njaburo Tembeko will officiate the game. The match commissioner is Nimuona Arcade from Burundi. The second leg of the preliminary round will be held at Azam Complex Arena on September 27
official Rayon Sport izakira Singida Black Stars kuri Kigali Pele Stadium ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 2025 saa 12 z'umugoroba. Mama yake bayita Rayon Sport Murera isaro ry'Inyanza gikundiro cy'abari ku itariki 20. It's a breaking news. Iyi ni inkuru wumvisha hano bwa mbere. Niyo mpamvu nkubyango rimwe na rimwe abantu bakwiye kuduha respect dukwiye. Yego hari ibyo tudakora neza kubera ko hari urwego tutari twagiraho turabyemera, ntago ndaza kwitera icyotezo. Hari ibyo naramenya gukora neza, ariko nanone ibyo twakoze nko ku breaking inkuru ku gihe nabyo mujye mubidushimira. Nk'iyi nkuru ndahamya nashidikanya ko ni hano hambere uyumviye rwose, kireka nutinda kumva iki kiganiro. Hari nayo mpamvu nkunda kubwira abantu batakanze subscribe, nk'iyo nangaje inkuru saa 12 ukajya kuyumva saa 4 z'ijoro cyangwa ukazayumva ejo, mu by'ukuri amakosa bara yawe ntago bara yanjye. Tujye tuvuga ibintu dusubire n'ibindi. Amakosa bara yawe ntago bara yanjye. Uri kumva? Equipe ya Rayon Sport rero ni breaking news, igomba kuzakira equipe ya Singida Black Stars. Ubwo kandi iyo Singida ndi kuvuga yarashe equipe ya Kenyan Police ibitego 2-0 uwitwa Elvis Rupia. Aterekamo igitego uyu ni rutayizamu atari na Murera yaramwifuje muri Amerikato. Elvis Rupia yaterekagamo kabisa. Ni mu gihe abasore barimo ba Triple C Clotis Chotachama nawe yarahari yigaragaza ari muri equipe kabisa. Barase equipe ya Singida nako ya Kenyan Police ibitego 2-1 kabisa. Ubwo ari nako nabo bagira amanota 3. Ubwo na Kenyan Police ifite amanota 3. Itsinda rirakomeye, fete attention, ririmo n'amakipe akomeye ariko tagira ngo sinzi agakipe karashi kandi ibitego 6 muri nuza. Hari agakipe karashi kandi ibitego 6, fete attention. Hano ntabwo ibintu biraza koroha mw'abantu. Reka mbabwire n'abasifuzi. Umusifuzi wa mbere yitwa Tembinkosi Jaburu Dramini, ni umunya Eswatini. Umusifuzi assistant referee wa mbere ni uwitwa Sermusa Sivurumwane Firi, uyu ni wa mbere. Uwa kabiri ni umusifuzi wa kabiri, ubwo n'uw'igitambaro wa kabiri ni uwitwa Ndumiso Magagura ni assistant referee wa kabiri, nawe ni umunya Eswatini. Ni muje uwitwa Serimusa Sifefo ni umusifuzi wa kane. Ni muje uwitwa Nimubona Arcade ni commissioner, ni commissioner w'umukino, match commissioner, ni guturuka mu Burundi. Ni muje uwitwa Militina Ivanete Marie, ubwo ni uwitwa Marie Ivanete Militina ni referee assessor, ni umunya Seychelles, no guturuka muri Seychelles mu birwa bya Seychelles. Ubwo rero nawe arahari ameze neza cyane ku itariki 20. Ku itariki 20 rero abantu batazi kubara ntabwo ari kera, nuko ngo ku itariki 20 ku bantu bazi kubara neza ni kuwa gatandatu w'icyumweru, donc ni weekend izakurikira iyi ngiyi. Donc champion izatangira muri weekend itaha atari iyi tugiyemo, hanyuma noneho weekend izakurikira weekend nibwo equipe ya Rayon Sport izakina. Hanyuma weekend izakurikira ku itariki 27 bazahita bajya kuri Estadio Azam Complex Arena, niyo equipe ya Singida Black Stars izahita yakiriraho equipe ya Murera Rayon Sport gikundiro cy'abare. Dushaka twayifuriza amahirwe masa. Dushaka twayifuriza amahirwe masa. Ubwo rero ngira ngo nibyo naba nkubwiye kuri equipe ya Rayon Sport, ni nibyo ngibyo naba nkubwiye muri rusange. Mu ma equipe yo mu Rwanda nabikubwiye ko Gorilla yarashwe, nako Muhanga yarashwe, yafashe equipe ya Gasogi irasa. Equipe ya Gasogi yarashwe bibi cyane na equipe ya Muhanga ibitego 2-0, ni umukino wa gicuti.
ugomba kuba ubanziriza nyine shampiyona birumvikana. Ubwo kandi ekipe ya APR muri Cecaf Kagame Cup yakoraga imyitozo ya nyuma, ni imyitozo ya nyuma nyine kubera ko nta yindi myitozo bagomba gukora ku munsi w'ejo ku saa 9 z'i Kigali, saa 10 za Tanzania. Ekipe ya APR iraza kubiri mu kibuga. So mbere na mbere amakuru ari muri ekipe ya APR si menshi cyane, ni yandi asanzwe. Ni Richmond Ramptey wamaze kuba asoka muri squad, bivuze ngo abakinnyi bari mu kibuga hagati ni Pacifique Ngabonziza, ni Ruboneka ndetse na Dauda, bahari nyine kuri nimero 6 no kuri na nimero 8 nibo bonyine bahari, kubera ko abandi yaba Ramini Ba, yaba Ramazani, yaba wenda Ramadan ashobora kuba yahakina, yewe na Memeri Dawo, bano bakinnyi bakina nimero 10 burya na nimero 8 bazikina, ariko nyine si myanya yabo typique. Nuko ngo umukinnyi uhari wenyine wakina umwanya wa Ramptey ni Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka Jean Bosco arahari rero, ameze neza, ni nawe kapitene. Muri make ndashaka kumvikanisha ko nta cyuho witwa Ramptey asize. Mu by'ukuri APR ikwiye kunezezwa nuko isoye uwitwa Ramptey not for free, donc ntabwo bamusoreye ubuntu, byibuze bamubonyemo $50,000 by'idolari, amafaranga arenga $75,000 z'amafaranga y'u Rwanda. So njango nibyo ngibyo rero APR mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, yashimiye cyane yasoye itangazo rwose ishima cyane umusanzu witwa Ramptey mu muco nyarwanda. Nyine umuntu abagomba gushimwa, niyo yaba ataragukoreye ibyiza burya agiye uramushima. Mu butumwa bwa APR rero mu magambo yabo yo mu cyongereza bati thank you Ramptey Richmond, bashyira agatima, we appreciate your time, effort and commitment to APR. Best of luck on your next journey. Inare rimwe inare iteka. Mu magambo y'ikinyarwanda bati warakoze cyane Richmond Ramptey, turagushimiye kubw'umwanya wawe, ku mbaraga zawe no mu bushake bwawe, commitment and best of luck on your next journey. Ati amahirwe masa mu rugendo rushya utangiye rwose. Inare rimwe inare iteka, once lion always lion. Ati uwabaye inare rimwe ahora ari inare. Maybe we can go close again, we can go back together, we can be close again mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abamwe mu bakinnyi ba ekipe ya APR rero bababajwe n'igenda ry'uyu mukinnyi barimo uwitwa Mamadouce, abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram ati I will miss you bro, nzagukumbura cyane, arenzaho imitima myinshi cyane, aravuga ati nzagukumbura cyane Mamadouce. Mamadouce buriya yarancanze, niba ari abantu bagira umutima mwiza reka mbabwize ukuri, yaba abantu bose bagiraga umutima mwiza nka Mamadouce nta mukinnyi n'umwe wo muri APR batari inshuti cyane. Bano ba muzungu yo APR yakinnye na Kigali cyangwa na Police bahuye mu buryo mwe cyangwa ubundi, ubona ari we bahuje urugwiro, baganira baciringa bavuga bati ibintu ngibyo. Uwitwa Mamadouce kabisa ubona ko ari umusore muri APR baramukunda. Njyewe nshingiye n'ukuntu Mamadouce ari umuhanga. Mamadouce abonye umutoza mwiza yamutoza akavamo igikinyi gikomeye cyane ko akiri mutoya. Njye APR uyu mukinnyi namukunda n'ukuri, ko kugira umukinnyi w'umunyamahanga ufite discipline ni gake cyane ushobora kubona umukinnyi w'umunyamahanga ugira discipline kuri uru rwego, ukunzwe n'abanyamahanga, ukunzwe n'abanyarwanda, umuntu utakumva umutoza yagizeho ikibazo, donc nawe wamuha umwanya utamuha umwanya arakora akakwihorera. Ibaze ko Darikonovic yamwimye umwanya, umupeta agakora rimwe na rimwe akamuterekamo akagishyiramo gutyo gake nta pressure. Ni umukinnyi nyine mwiza pe. So ngira ngo nibyo ngibyo rero biri muri ekipe ya APR ku munsi w'ejo ku saa 9 APR irakina, irajya mu kibuga izi ibyavuye mu mukino uzaba wabaye ku saa 6 uzahuza ekipe ya ntabwo ari KMC, ego ni KMC ndetse n'iyi kipe ya Bomamuru yo mu Burundi. APR izajya mu kibuga yamaze kumenya ibyavuye mu kibuga cyangwa se ibyavuye mu mukino uzaba wahuje izi mande zombi zizaba ziri gukina, cyane ko nka APR iramutse igize amahirwe zikanganya yarangiza igahitira sekipe yitwa
Murandege byaba birangiye byaba bisa nk'ibirangiye ngira ngo nibyo ngibyo rero subwo sibyo nta bintu byinshi buri muri APR sibyo abakinnyi ba APR bameze neza uwitwa William Togwi ejo araterekamo ikindi gitego ibyo byo nisezerano yahaye abayobozi ba APR yarababwiye ati buri match ibitego byose APR izagitsinda nzajya mba mfitemo kimwe cya kabiri cyabyo William Togwi ni intego yihaye so ndumva nta byinshi nababwira rwose kereka babafana bakunda umuntu babeshya ariko nta makuru adasanzwe ari muri equipe APR imeze neza irubakitse abayobozi ni tayari abakinnyi bose nta numwe ufite ikibazo cy'imvune umwuka ni mwiza ku munsi w'ejo barafata Murandege barasi ibitego nka 5 APR imeze neza nibyo nakubwira none se ngubeshye ahubwo reka mbifurize weekend kanje gutegura ikiganiro cya mu gitondo mbazanire 11 kuko amakuru namenye ibintu birakomeye uri kumva hanyuma nindi nkuru ndi gutohoza muri equipe APR guturuka muri Tanzania ntanze kuyivuga ubu ngubu kubera ko nyine ntabwo yizewe sinjya mvuga inkuru nizeye ndaza kubigarukaho mu gitondo mbashimire cyane rero mukomeze mugire weekend nziza.